हावड़ाघाट LAC पेन तिरंगा बाइक रैली पोजाई में किदेंपों Bukajana International Youth Day pen pachitonsi drugs the pen HIV/AIDS puthak chirok togasai kideng Japan kangpu Sarupathar Mandal Committee tumpen patirpi ponsi silent procession jaimek kideng Karbinong life Adap Abirta long peneli sami beauty bepi pini Abirtang tonpen arjupunitha Kisung pik ang bong pen kijok arnia phanke momota kachiteng ni deje phanke une lasila suarni lake ningarong kachipi ponasai deng ponpong Sonsi 15 August mate pai ni phai krep ho nang leji dog dokapor isi India that hempre kilong pinengan ningkan troxi kebaner ke parta pleng dapo La somen pen bijurai ematum pen patri piponsi ni phai krehiniani tiranga bike rally paman po La sorili ki dampon lake center dengkimo pampen ha denarong ansi dampon bike hum pharo phoso si chijengpon Bangsu ka chijengalong ka chitongdun Hauraghat MLA Dorsing Ronghang Karbinong Thomas Council Chairman Raju Tiso Karbinong Thomas Council Deputy Chairman Ajit Kumar Dey Phuloni MAC Kangura Kiling EM Madhuram Lekthelapen Pinangan Armu Chitongsi bike ka chijengasai dengpon Bangsolong bike kachi jengjia phan MLA Dorsing Rong hangra deng pensi India flag pangjar ponsi bike kachi jengpong hin pen 15 Agosto Bharat adet arat ke jokarni labangso ining je parong pen hala bangso ban karchu pen panong si diltum ghar tiranga adon tin methang hemlong Bharat potaka alama ketar pon lapen ke Bharat alama Bangjar Ponpen Bini Bike Rally BJP Jo Morcha Atumin Pen Bini Labangso Side Eng Pondo Jalang Litum BJP Jo Morcha District Media Hin Pen Karbianglong Arlo Bukajan Awarakat Dipu LA Angkangalong Dela Bini Programason Patumi Dipu Belo Bini Nonda Awarakat Long Sidopondo Lapen de Penap ke Bukajan Long Duponpo Sila Bangso a bike rally nilihin pensi black opondo la pen nilita puthot la bangso bike rally long chilang dun pen la bangso Bharat Adap a potoka bangjar pon pen rong rup pene hat bojar hithi bojar kato kawe long la bangso bangjar pon pen non ke bangi tarik repo ani pan panong si diltum har tiranga la bangso aka asayang deng papleng pone fansi bini pen labangso bike rally Bharat potoka bangjar pon pen diltum ningi je parong pen labangsong deng Phuloni pen dirchina rongpi Karbing long life Assam State AIDS Control Society Thihek pen ACS atum sai ke deng ponalong Karbianglong District Administration atum chipatir piponsi Bokajan Subdivision angkang aparman Bokajan Jin Baba Higher Secondary School a hemalong drugs lapen AIDS puthak ardi dojot pen kachirok tok kidut hekje phan kangpupon amai kipaman pon Pai chikloni phai krehiniarni adapor phai sirke papor pen Bokajan Jin Baba Higher Secondary School a hempen Bokajan Rongsupiarlo Sominda Risonim Soarani mate International Youth Day men pen School lo Charlie Arisoe Jangatum pen drugs the pen HIV/AIDS puthak kachire thekje phan kachirok to armu kachijeng padupong Aduntu Jaime Kateng pen Jin Baba Higher Secondary School a hemalong EC Radamai ki paman ponalong Jin Baba Higher Secondary School Thanbang akehoy Horeswar Bora pen kachipahin phupanamalong Chitongdun aluhia tumaphan Thanbang Pulostia Sarma pen pachinia por en pondo Aluhi Sarpoman pen Karbinglong District AIDS Control Officer Dr. Sanjit Sarang Fangsa Resource Person Dr. Longmindar Timung Bogajan Block SDMN HO Dr. Devodachi Deuri Karbinglong Thomas Council Principal Secretary pen Dipanjit Baruatum Chitongdun Mailong Chitongdun aluhia tumpen drugs cholote virdaji chithe dingde lapen HIV/AIDS keso pen kachire nangvekji aphan lapen tibia keso hepatitis keso STI keso haihui pen kachire thekja phan klardak pen than pajami ponunti
lapen doctor longmintar timung pentame video projector kirapen HIV/AIDS lapen drug saputhak arjan paklang ponsi risonim so tumaphan than paripondu lapen anparta school lu charlie nimsopen kikan paklang pon lapen guwahati ma pratima silpi samache tumpenta drama penajok HIV/AIDS lapen drug saputhak paklang ponsi maini sen pen pachun pondo bukajan penanantirang karbinglong ma India Independence Day long leprang India lo long ronmai ki dohut lak lak amunit ki thi ke jangdun aphur ki mo mate kachi ki mo jamek BJP Sarupathar Mandal Committee tumpen silent procession lapen chinki che thaname padupon pai pai chikloni phai krehiniarni adapor phai kresiapor lakhain ko rahini Sarupathar MEC constituency ki parlo Balipathar Higher Secondary School playground na long pen pangcheng punsi National Highway thongke besir cap an silent procession na jaime ki paman pon Jaime ka tengpen bang Sophie mai nipon Sonsi Sarupathar Mandal President Lokhiram Rongpi pen Mejari Bonsi Aluhiaman pen MEC Kadom Terangpi Silarson Rongpi Board Chairman Meteorology Weight and Measure Lai Chaning Leng BJP Spokesman East Karbianglong Senior Rongphar VDC Chairman Nasing Ronghang Minika Hansepi Anparta Manpeng Kidok Kithekiding atung Chitongdun Adun thu MEC Kadom Terang Pieri Dengpen Spray Machine Coviaclim Limonaclim Anparta Har Ghar Tiranga Mate Kivangji Niphai Kripho Mate 15 August India Independence Arni Adontin National Flag Kitardun Japan National Flag Abang Putina Phanta Rondun Lapen kachitong dun aluhia tumpen India long aron kang thur mate history puthak me long kachitong dun arara tumaphan than pachini pong silent procession la bangke ho 1947 aninkan Pakistan lapen India kacheka hot India ara tumphan kachene ke holo laso alam the puthak kachi isi bange kachi ke molo isi lam bangke rata tum hala bharat স্বাধীনতা ke long hot akisung lam the puthak bangke ili tumbendang lok ba penangan tum bangke laso akisung ke boy laso kachini nita dolang lasi isi bangke awareness program ason lo lasi kadovi India arlo ke do arat tum ana bangke hala bharat স্বাধীনতা ke long hut akachi paduk pen hala sot kithinang penangan hongkha do mohel itum resource person me arjulong lo komsam bang surip likep Sose armusi halasot, lak plikep an sose armusi halasot itu India Pakistan kacekak hut apran ke damnang. Pencenglok inut Indian inut Bharat polote ilitum ke Bharat mata pusi cipu. Lase Bharat mata puyong si ilitum ke cipulo polote laso ke jok van aphan ko anak kisung ma halaso kisung lambang ke klardak pen ilitum ke cinia ke nangsot lapen halaso long konane halaso ang bong long kicokam de labusondo. Halaso kicokam de aputhak pen puthot kicok thuji aphan kiwangji arni itu mesen ke pachok lim je aphan bangke ilitu mahin pen ladak national wise si isi prime minister non pirthelong kache thangplut amen kache thangplut isi wall leaders Narendra Modi prime minister India prime minister alangli 2021 aningkan pen je India aphan laso kachikak alam the puthak bangke anutin India na long kido tum klardak pen kachini pen iprang nationality aphan ke claim pon thek je aphan irtuma long ri long pat ke messenger aphan bangke laso waidak pen ke pathan ke pachini pon je alam the congress a government tum kidip joy te go non stame 14 august alama bangke congress a government tum damtang pro an same dip joy halabang so por hut ko ana kisung si tum kachak nang malapen ko pia po si India Pakistan chethak nang koklo hala sudu hut all India Muslim League tangholapen congress hal tum ang bong kachiton tia joini si pini la soni tum long phonang kok jula haya lam the bange pini as resource person neli me thangda kalang lo board chairman da kalang lo an part ame spokesperson lai chaning leng nitum manga thomas spokesperson nitum manang peglo la sinitum unan pen nitum kachiniana teng pen nitum klardak pen tada phanil tum than pon lo asilang tum athengno bangke pini la ana lama than pon pedet post ame jase meta bangke lalo initum pini bangke ning duk pen kachikimo kado ko wedak VDC chairman lapen MEC lapen iltum mondol kado wetum same kewang gilangani Sarupathar angkangalo
mesen pen kado we ki claim ke dam pon phengji anso se party pangtang pon duji aphan kado ko min tum dak ching wai ching sai pon thulo lasia kapre ka bang ke nil tum ahin pen nonoma ke kapre ke ninge thai wala lan pen se than pon lo la pen thu bang ke ko puthot la bang so nal tum a channel hoi pen puthot pa chiti thula lo district long pen kapin khara ting pen se ko pen upstamin tum dak bukazan el yang kang bike procession tabe padu ponji lase homosti pin pen dami labang so program dami ka chun ponji phasil dum chi sik ketang ponlo Bali pathar pen project terang Carbing Long Life. Hamren rong supiang kang man peng kidu ki the ki ding pen ki chenglok SHG along ki claim ni marli tum chitusi ki pang thirasai ki ding pen aliralon ki pi pen ke talon je phan chisik pon West Carbing Long Hamren rong supi district him pelong aning kan wang son thotsi areng kilok ari ding pen ki jok arni ke the mate Independence Day ni ke talon dun je phan rong supi ka chipang thirasai ding pon La solong hamren rong supialong manpeng ke do ki thik ding atum NGO atum ham phanga song la pen jasmet self help group SHG long ki claim ni marli tum chitu dun si PWD to war su ding la pen bajar mate hithia lo ki ter ki ui kanem thu kanem ai plastic ke koichu ki pang thira sai deng pong Hamren municipal board pen sitame ki ter ki ui loban plastic chainong hi he hoi ke war ki claim do de sang se si thek pon no isi ning do kalam the hamren rong su piar ni wang ki pang thir pon ver ji aphan bang photum ki klem ka chipa duk pen achi klojon wang bainong kilong le puthak ning du kalam the phirang kyang no lam the chi paklang Selera pe banang po lapen regular dormhana pilobong te ditum aphan nangkang cek lapen nang ki pu setan tum charju un lo setan normang ke nang komplain nang lepo boyar ban komplain nang lepo nang tum komplain kle selera jo deng sen tum bang to deng long pin nan si to deng long bang nang ud mun deng bang nang kini unde kaita tum selera long wer pu sinang si nang ma thadun ji setan tum bang long le pin po sin tum klem ke delo asin normang ke sr ke hai tu ram ha ke hai samme nitum abang ke dormhat regular nang pinang po lapen ke selera nang pe dormhat nang pe banang po la so posin tu manganong chuning ripon lo ditum ke kedam tang tan tum la person se tempon bom lo dormha we pin se tan tum bojar ju pang thirwer lo irui pen patai ke thom ani tum kam klem na patai ke thom ang bong pen nona bang ke patai siging ton kong lo patai ni ke regular tum klem pon wer lo klem pon wer lo na sia noni tum klem wer sa thasa tum tan ning me pen am tharan tum selera nang pier son tet pusin tum Puthot administration lapen law and order tum ben sitame ingdeng troxike baner cap Independence Day surihini ra inkor apli kitalona long har ghar tiranga India det alam ahema humtin kachitardun ejia phan chirok to jaime hamren rong supiang kang gari motor lapen bike pache jengpen pache thang halapu law and order hin ben sitame atoga no kelang pangching pami pen ingdeng troxike baner cap Independence Day kitalona long thangnan akatora aviji pusi West Carbing Long additional SP Faiz Ahmed Barbhuya pen phirang kyang no pen pachini program in West Carbing Long by bike rally. There's a lot of people enthusiastically they have participated and we have created awareness among our youngsters so that we have to pay homage to the martyrs of freedom struggle. So I wish everyone great success so that we can do a really beautiful Independence Day program in the coming days, and I urge each and every citizens of this West Carbing Long to join us in Har Ghar Tiranga program. Thank you. So, regarding law and order, there is no issue. Very strict surveillance is there. Night patrolling area donations are already going on, and we have kept static force in the strategic locations. And in all the PS area, we have also made a plan, a law and order plan, and divided all the district into 4 zones consisting of each PS. And we have engaged sources, intelligences are there. We are gathering the inputs, all the inputs, and strict surveillances are there. As of now, there is no untoward or anything incidents. No information is there. Nothing is there. We are ready for smoothly conducting the 17th Day. We hope it will pass off peacefully. Hamren pen Daniel hi Carbing Long Life.
Lakhain ko ratrok duar baguri constituency ang kangalong kido lokho lang solang sunalong kilang chari Japan Rajasteron Robinson Kiling Rangsina Belapen Boron Sing Nartum Committees Kiseng Paduponlo Lasopen ke chengsi lokho lang so waterfall kam picnic sporalong kipangthir Padupon Langdam pulote Karbianglong ke Sieranglong Binong pule jongdeta hingnuni Lapen arnang marnita Karbianglong si kiduja ning ke hang binong pule pudam deta chok Lake Karbianglong kang pialong kapre ka dhoro malong si arnam ta nang kidudun lapen langroi lang jengta Karbianglong kang pisi kidu ki ong pen waterfall mate nang sunta Karbianglong si ki ong Lapen ki joy kelang di mate misen natural environment ta Karbianglong si ki ong Lasong si duar bakuri MSC constituency under lokho timung singnara ronga railong ta lokhojan waterfall du Lapen muniratum ki joy kelang abang du pik an sitame jasimet pepen ki wang ki ongke ki chia so tumsi nang ki joy bang ki ong la siamien ki erta mikirchang waterfall pusi aprangke amenta ki irponno la sopen lokho timung singnara ronga ratum pen chingki chingwai ponsi lokho langso waterfall kam picnic spot committee sengponno Bangsopen committee tumpen kicheng si step aside ang ding ki claim pon lake waterfall di malong si ki pang thirasai ki ding pon padulu News report Karbianglong Live Abirta ke lapon sikang ton poniglo kardong